baju loreng. Haji Sayuti saya indah sekali Sor Bapak Mandor Kohar Panglima Mandor Kohar berpinggir pantai sambil ku kenangkan pemandangan koharan bagir kisah si baju lore pewakil Mendak Ketua Pajajaran Bekasi seorang anggota ABRI Aidi Kumis anu mana Amandara Kohar anu mana pairan sangat mana-mana di Montir Manja Kayu anu mana Om Joni Big Boss PDS Om Joni senang selalu apa na bang bang senang selalu apa na bang bang dibayar sayang mana bang bang lengkap dengan baretnya apa na Irga Sor apa na derega aduh gagah perkasa apa na bang bang deui sangat menawan hati istri sajati cenah mengguing istri sajati tanah jalir tiana janji Om Haji Joni Big Boss PJS hadirna lu out istanya di wakil Mendak anu mana saya ada di sarang anak Pamarudin para pasukan dari mana mengukuhin istri sajati pelunan arato ada dong tadigung abandang ayah bah Gumalangkong Bos Haji Ade Pertamina sambat lu Bos Haji Ade dari tata tinjak tapi cungan out resep nolong kanu butuh Bos Haji resep lalang kanu susah handap asor ade semua pemeang durama tamang menguguhin istri sajati tanah jalir tina janji nanggu mati Bos Haji Ade temen cungan apa na Irga nuhun resep nolong kanu butuh kapayun apa na Ela resep nolong apa na Ela kanu susah naik lilin-lilin putih handap asor Bos Jerman Jatayu anu mana
Bos Keraman Jatayu Someatur Ramatama Sancang ngalang-alangan pakidulan Garut ombak pasisir kekir tina waktu eta sayang bos komeng makarang gajah bos komeng los ngajodong turun sancang senajak beja bahula ayah negara anu mana badi di Islam makin anjana alim di udang putrana Prabu Kiana Santang ilang di lawang entang ilang di lawang entang Santang putrane keuluman sareng anakku apana Ela bos ade ngalang-alangan pakidulan Garut ombak pasisir kekir tina waktu eta sayang helang makarang gajah loska sedokter sancang bos Haji Ade bos Haji Asri ketua liaran saya Cina cek beja mangala ayah negara Sanjang pakuan pajajaran telah pada digumis anu mana Badi di Islam aku anjana alim di udang putrana Prabu Kiana Santang ilang di lawang entang tilem di lawang entang Sanjang nucaneom geema Baping Agung Gunung Batu sarangan pada di kumis anu bagus ngalang-alangan pakidulan Garut Om Haji Joni Om Haji Joni dibayar sayang sayang helang kadang gajah Bos Haji Joni ada bagus Bos Haji Ade Sor apa yuk RW Ganda apa nama sarangan Bos Haji Joni deui RW Ganda api kapok RW Ganda Sor Bos Jerman Jatayu anu mana Bos Haji Sayuti Sor sarangan Pak Haji Sayuti api bosan Aulis Mar Pak Haji Sayuti Bos Doyok dibayar sayang Bos Doyok yang punya jalan baru Aulis Sumarna Pana Dei Bos Doyok Pak Haji Sayuti Wakil Deraman Dei mana disarangan Wakil Deraman Pak Haji Sayuti anu mana Bos Doyok yang punya jalan baru dibayar sayang Bos Haji Ade disarangan Bos Haji Ade Dosi Bati tapi taksir Bos Doyok yang punya jalan baru anu mana Bos Oga Wakil Ketua Putra Pajajaran Bos Komara yang punya Wakil Ketua Bos Komara wakil ketua Pajajaran Oga dibayar sayang Bos Doyok Putra Pajajaran apa na Bang Mama Bang Pesagi Bos Doyok yang punya jalan baru Kerawang Putra Pajajaran Pak Haji Sayuti Bos Jerman Jatayu deui sayang Aulis Sumarna Karamakan sarangan Aulis Sumarna Mama Bang anu mana Aulis teteros deui Mama Bang aya Bang dibayar sayang Dosi Bati disarangan Bos Doyok yang punya jalan baru Kerawang Kemalamun Om Haji Joni Pawana Joni pada sana boleh Kertajaya
mewakili sana Masalangan Jaya Bantaran Jaya Amanora Udina Garda Pasundan Bos Doyok Menuju Jalan Baru Karawang di saya deh Desaran Pura Naruto Bantaran Jaya ada Bakir Pura Ato Bantaran Jaya dari mana Bos Dirman Jatayu anu mana Bos Doyok yang punya Jalan Baru Kerawang Bos Dirman dibayar saya disarangan Bos Haji Ade Petinggi Bos Dirman Jatayu kuliah tepung jam no asih Bos Haji Ade Silis yang Bos Sayuti dibayar sayang Bos Doyok yang punya Jalan Baru Kerawang deui Paji Sayuti Padenato Paji Sayuti dina loloh rana kieu Bos Haji Sayuti aturan Bos Haji Sayuti dibayar sayang Bos Haji Ade Bos Haji Sayuti Potikia Bulanti Bos Doyok yang punya Jalan Baru Karawang deui desarangan Bos Doyok anu mana Palura Arto Bantaran Jaya wakil sana Masalangan Jaya anu Bagir dalam sarangan Palura Arto anu mana Mama Mar Ibu Ketua Putra Pajajaran anu Bagir di sarangan Mama Mar aturan Ibu Mar deui Mama Mar Ibu Ketua Pajajaran anu Bagir Ibu Mar Ibu Ketua Putra Pajajaran abdi kampung adanya Pak Haji Sayuti deui Bos Doyok yang punya Jalan Baru abdi bosan Bos Haji Sayuti dibayar sayang Mama Mar Ibu Ketua Putra Pajajaran anu Bagir Akbana Bambang Mama Bambang bayar sendena di sarangan Bos Doyok yang punya Jalan Baru Karawang Bos Cimbo deui Bos Cimbo mana Bos Cimbo piran kacida Amanor Kohar deui aduh dibela Amanor Kohar deui jauh Bos Cimbo jadi sejak Amanor Johar Bos Cimbo deui sayang Mama Mar Ibu Ketua Pajajaran anu Bagir aya Bambang deui nuju Ibu Buda Pak Haji Sayuti anu mana Pak Haji Sayuti Bos Doyok yang punya Jalan Baru aya Bambang ini Bagir di sarangan Pak Arto buka simpatia Bos Doyok yang punya Jalan Baru Karawang di mana sayang di Bos Doyok Bagir deui aya Bambang Pak Haji Sayuti Bos Haji Ade anu Bagir di sarangan Pak Ucok buka simpatia Bos Doyok yang punya Jalan Baru Karawang sama Bambang anu Bagir Bos Haji Sayuti Bos Doyok yang punya Jalan Baru anu mana Bos Haji Ade deui ini Bagir tutup anu geut Bos Doyok yang
punya jalan baru Karawang imut anjen anu lucu. Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang nembus rasa Bos Haji Sayuti. Bos Haji Sayuti bayar saya. Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang anu mana Bos Doyok nang dingdu jajan dong ratu. Pak Haji Sayuti Pak Haji Sayuti anu bager Bos Doyok. Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang mana saya sarasan serusuk Bos Doyok saradan Pak Haji Sayuti serona ditarik ke alele. Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang anu bager Bos Doyok Pak Haji Sayuti teuing mana sarasan serusuk sarada serona ditarik kalang alele. Bos Doyok anu bager Bos Doyok teuing yang punya jalan baru Karawang sayang. Zaman kemajuan Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang anu bager sayang deui. Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang agar deui. Bos Doyok Bos Doyok Bos Doyok Bos Doyok deui bayar saya. Zaman kemajuan Bos Doyok. Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang di mana sayang deui. Bos Doyok mangkana deui. Bos Doyok deui. Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang bayar sayang. Kacida Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang naon anu dibela jauh. Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang jadi sejak Bos Doyok sayang. Bos Doyok yang punya jalan baru Karawang di mana tuh Bos Doyok gede nyahoan abdi nuju hiburan saha Bos Doyok anu sumping. Bos Doyok sayang awaratos dipuki kapaksa koyong suka-suka sanajan sangat sara bongan di aja